umukoro gwo kujweka abeegi 322 abahendiire emishomo yaabo muri za diploma na certificate aha Rwashamaire Vocational Institute muri Kajara Ntungamo gutandikire na abeegi bari kutambura bandi okwetorora town ya Rwashamaire. Bishop w'ubureberezi bwa South Ankole Right Reverend Nathan Himbisubwe kandi birari umujenyi mukuru aha mukorogo ayahananjeriza abeja bahendire emishomo yabo okubabesugwa mukwateje biconce byanyu ebirahanga bahire okoraba omu vocational school kandi institute kandi tukumanya ebatendekire kurungi mwatunga emyogero kumara bikwate kubi mugwa muri yaboro. Dennis Kamahanga director w'itendekereri nagira ngo Rwashamaire Vocational Institute amanu bagatira hakwegesa abana emyoga erukwikane bahereze emirimo kandi koseze turi kushomesa ne koseze kuba tutekatekereho umunonga kureba ngo abana bita butashomesa buzimazima nibija kuzo muri market ne babzobinga kandi nabatungisha bashimye kumatunga eji thinking emwabere ni muhurira ngu academic works nibo babere nibazo mu technical colleges rero ngu abari brilliant ngo aribo bagunuza muno kwega za haya echecho kikaba historically owo bakine to thinking ari misplaced omuleti Uganda irizo. Kamahanga ayonjire yashaba beja bahendire emishomo yabo okwerinda okutwarwa obugiga bwaho naho omikono yanyu harumu byinji omuto yanyu harumu byinji mwirinde okutekinga chances omuntu nayenda rugaha omwizo barumwagiga hare akwata okozere emyaka 30 omuntu nanda rugaha omwizo barumwe avuge motoka omyaka ibara binavuge motoka erikuvuga abakozere emyaka 20 bamwe habeja bahendire emishomo yabo borekera amashemererwa orashemererwa munonga abwizo bajya graduation rero nakikaho kagraduatinga so far now ni funo mu mazere kwega kitire nakire karingwa ngenu n'amashemererwa mingi munonga ishomereri ryina amashomo gatari gamwe na gamwe agarumwo kombeka eby'amashanyarazi eby'amizi okosya ebyuma ebya salon okwegesa okuteka tourism business management hamwe na n'ezindi. Aha bwa TV West and area Sartugusa.